Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se. Makedoniju i Makedonce, Bosanci i Hercegovci najčešće pamte po lijepoj muzici, čarši u Skopju i naravno ljepoti Ohrida. Jasna, le mesečino, begaju da vise. Makedoniju volimo i zbog Vlatka Stefanovskog. Makedonce smo uvijek doživljavali kao tople i pristupačne ljude, a mnogi su sa prostora bivše Jugoslavije zavidjeli onako tajno njihovoj kuhinji i specijalitetima. Tako su upravo Makedonci kulinarska umijeća promovirali i na ovaj način. Iako im je jezik drugačiji od primjerice bosanskog, srpskog ili hrvatskog, sa Makedoncima ćete se razumjeti odmah i bez ikakvih problema. Ako imate problem, oni će vam pomoći bez da i pitate za pomoć. Makedonija. Velika je to priča. Šutka i topana, imate jedna mana. Makedonija danas drugačija je od onoga kako je mnogi pamte iz 80. ili 90. godina. Privlačenje investicija, promocije u inozemstvu, snažna lobiranja, povoljni poslovni aranžmani. Sve to ukratko opisuje ono što zvaničnici ove bivše Jugoslovenske republike rade danas. Ovdje se ne stoji, sve se zapravo ubrzano kreće naprijed u pravcu novih biznis ideja, a zvaničnici snažno lobiraju, putuju po svijetu, imaju precizno definirane taktike i strategije. Evo jednog primjera. U Makedoniji ćete za sat ili dva registrovati firmu, država će vam pomoći i osloboditi vas dažbina ukoliko su vaši proizvodi namijenjeni izvozu. Cijena zemljišta sa izgrađenom infrastrukturom je izuzetno niska, a dobit ćete i poticajna sredstva u značajnom omjeru ukoliko razvijate biznis u ovoj državi. Makedonci jednostavno znaju šta rade. Oni ne čekaju samite i konferencije da bi potom pravili eventualno neke projekte. Oni imaju projekte spremne i to urađene po svim međunarodnim standardima. Evo još jednog primjera. U prošloj emisiji Intervju 20 predsjedatelj Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda potvrdio je da je BiH od Kine osigurala 5+4 milijuna eura za pomoć izbjeglicama. I većina medija u Bosni i Hercegovini je to prenijela kao dobru vijest. No, da li je to uistinu dobra vijest, procijenite kada čujete ovu. Na istom samitu zvaničnici Republike Makedonije dobili su 570 milijuna eura. U Bukurešt su otišli sa 2 projekta za 2 autoputa, a prije samita su makedonski zvaničnici, i to na najvišem nivou, posjećivali Kinu, lobirali i dogovarali. Premijer Republike Makedonije Nikola Gruevski je vjerovatno najzaposleniji premijer u regionu. Termin za snimanje dobili smo u subotu u 13 sati, ali smo snimati počeli tek oko 16 sati. Iako je bio vikend, svi uposlenici makedonske vlade kao i ministri bili su na poslu. Vlada je zasjedala baš kao da je ponedjeljak ili srijeda, bez nervoze ili negodovanja. Vratimo se sada premijeru Gruevskom. Dok mu makedonska opozicija kontinuirano prigovara da povlači potpuno pogrešne poteze, on ne obraća pažnju puno na te komentare. Jednostavno kaže, takva su stajališta posao opozicije. Dolaskom na vlast izuzev cilja da privuče što više inozemnih investicija, Gruevski je pokrenuo i nekoliko novih i u cijelosti neočekivanih poteza. Najupadljiviji je svakako bio izgradnje spomenika raznih oblika, historijskih odrednica i veličina. I tako nizali su se u Skopju novi trgovi i novi spomenici, a nama je najupečatljiviji bio ovaj Aleksandra Velikog. Spomenici se grade, pjesme se pjevaju, promo spotovi se snimaju i emituju na prestižnim TV stanicama, kao što je primjerice CNN. Mediji kažu da spomenike Gruevski gradi iz inata Grcima,
A on kaže da problem sa Grčkom traje mnogo duže nego što postoje ovi spomenici. Ne grade se u Skopju i Makedoniji samo spomenici, grade se i zgrade. Tako je baš u ovom mjesecu otvorena i lijepa zgrada novog makedonskog pozorišta. I dok neki Makedonci tvrde da nema potrebe kopati tako daleko po prošlosti i prizivati barok, vlada se ne obazire i gradi dalje kako bi, kako kažu, ovu državu učinili privlačnu ne samo stranim investitorima, nego i turistima.